Did you know Ethiopia sits on a hidden treasure of natural gas? One of the richest gas fields in East Africa lies in the Ogaden Basin, located in Ethiopia's Somali region. Research shows the Kalub and Hilala gas fields hold over 4 trillion cubic feet of natural gas. Discovered decades ago, these fields are now drawing major interest from global energy companies. China's PolyGCL has already begun infrastructure development to export this gas via Djibouti. This could transform Ethiopia's economy and energy future. Will gas be Ethiopia's game changer? Comment your thoughts. ዘንድሮ የምናሳካው የ7.5 ቢሊዮን ችግኝ የሚቀጥለው ዓመት ያስቀመጥነው የ50 ቢሊዮን ታርጌት ለማሳካት የሚያቀራርበን ስለሆነ በዚህ ዓመት ጠንክረን መትከል አለብን። ስንተክል ግን ቦታ እየመረጥን እንደዚህ መተከል ያለበትና መጠበቅ ያለበት አካባቢ ላይ ትኩረት እንሰጣለን። የምንተክለውን ይሄ ሲያድግ ከ4፣ 5፣ 6 ዓመት በኋላ ልጆቻችን መተው ሲያዩት በዚህ ዘመን የተሰራ ስራ እንዴት ያለ ፍሬ እንዳፈራ ለማየት እድል ያገኛሉ። አባዬ ወዳለሁ አንቺ ወዳለሁ አይደለም